e sua le koe kumai, le aia mangingei mea ka kuke, whai e aso nei. Le aiso wha moe le langi ma le ola e wha vavau. Le aiso wava noa i le langi ma le ola e wha vavau. Whai po sifunga lima vai mai, ua avea fo i mātou, ma moli mau pepelo. Ia le atua, a wā ua moli mau i mātou i le atua. Na ia toe whātuina mai keriso, o le na toe whātuina e ia, pe a whai e moi e le toe tutu mai e uoti. O le aku mena le kam whai polo e whai i, o ka haka whai mai e le se me ka os Toetu, me ka la polo. E alanga i e le Toetu, le angang koe ku keriso. A le a wha pele e le se koe kuloinga le Toetu keriso. O lea lea o ngā o lea mea i e tātou, e le ngata ina tātou whamanatuina, e le ioki lava Jesu mo ki ai, le ina Toetu. A o lesi mea pikusilo ngā tā ua mā o ngā, o lo tātou i loa ai, tātou te Toetu foi. I tātou o tū lo tātou whātua tuanga, ia keriso. Turn with me to the book of John. Evangelia a Ioange. Lona mata upu e lua se fulu. Te fia whai tauina, whai upu mua se ia o ili se fulu. Matter of fact, I'm going to cover the whole chapter, but for the sake of our time, here we're going to read 1 to 10. Awa wa iatu, au wha solo, ia lau tala noa i le nei tai au. O a fionga a lo tātou wali. O le ulua i aso le vai sa pati i le tai au. A o pōli uli lava. Ua alua ne ai Maria le makatala i le tuunga mau. Ua va iatu i le maa ua ave seina i le tuunga mau. O na mamo ele o ia. Ua alu ia Simona Peteru ma le tasi so o sa alofaina i Yesu. Ua fai atu ia te ila ua. Ua lato ave seina le ali i le tuunga mau. Ma tau te leilo fo i le mea ua lato tuina ai o ia. O na o atu leo Peteru ma le tasi so. Ua la o atu le tuunga mau. Ua tau fetuli i la ua uma. Au le tasi so ua momo e atu ua mua ia Peteru. Ua mua i o i le tuunga mau. Ua punou o ia o na iloa ai lea. O ie na tanu mai ua tu. Ai le i ulu atu o ia. O na o atu lea o Simona Peteru. Sa muli atu ia te ia. Ua ulu atu ia i tutonu le tuunga mau. Ua vai atu i ie na tanu mai ua tu. Ma le solo sa ilo na au. E le tu whaatasi ma ie na tanu mai. A ua tu ese. Ma tata ai le tasi mea. O na ulu atu lea o le tasi so o na mua i o le tuunga mau. Ua vai atu o na talitonu lea o ia. A wā o na po ia. E le i loa ai i la tau le tusi. Ia Toetu o ia na ie ua oti e te tawai. O na toi o lea o ia so i o la ua a inga. Whamanu ia mai lea tua tusa ma le whaita wina o ana fionga pa ia. Iova oe o ua fionga whetalai mai oe o mātou loto. Ia mana lava lo whetalai mai. Sau nia i mātou e talia i le loto mau lalo. Onga se mata upu e au ngā. Usta ia lo fina ngalamo i mātou. Vi ia oe whaavavau ono Yesu. Amen. Pele wa ona whai atu o tātou iai i le nei vai aso. Especially lava le aso le nei. I le whamanatuina o se vaenga tā ua. O le Toetu le o Yesu. You know, o tele tala pe o le tala sa whaita wina. Ma taio ma reko o Luka Ioane a toa e matustusi ngā Paulo. O lo o moli mau le Toetu mai o Yesu. O masani fu le tātou whaalongo, masani le tātou waai, a whapeu whaasfulu nei tau sanga lo soifua, o le whaasfulu fo ngau kau sanga, o e whaalongo ma e whamanatuina le Toetu mai o Yesu. Au ke whimangau ia te oe, e te waai whaatasi mau, i vai lainga o le tala lea. Ke whimangau te waai whaatasi mau, i nisi o mea o lo o tātia i sea o onga mo i tātou, i le tala lea, i le whamanatunga o le Toetu mai o Yesu. Ma o te fia whaulu talaina i se mea whapea. O le songa o le Toetu mai o Yesu. O mata upu tātou te aonga i le tala, i le Toetu mai o Yesu. So in other words, the benefits of Christ's resurrection. O le mea mua lava lau ki fia manao ia te oe. Tātou te mawhau whaatasi e le nei tai au le whanau o le atua. O le te mao ke ai i le tau o le loto ngalo, ma le lei loa o a fionga le li. Of course, we are talking about the resurrection. Me ngā whai atu ai, le ki oa a whaatonu mai e le atua i tātou.
Ia tātou whaia le nei sauninga ma whaamana tunga ia te ia so uma tātou te ai, ma inu ai, ai whaia whawhia, whai lava whai pēa, se ia o na toia whio mailo tātou li. Ai sea, leanga whaia sila whia le atua, o oe maa ua loto ngalo. Me ngā lawhe mai kala a tā vita, ia o teu lo loto au a whionga, ai sea, ina nei o anga sala i o luma. O tātou la, e alang ku ia kako vai, wa unoa i tātou ma le whionga pa ia le atua, langa lawhe mai, o le sulu ma le malama i o uala. A lawhe mai kako spa ia, o ia o le pelu, o le upo le atua, o le pelu o le anganga. O le kauala le tau ai tātou, e ke le alu mau pea first. E ke le alu mangia o ala, e ke alu ma le awhionga pa ia ale atua isea, le anga o le taua e wha le anganga. Misi oe ma le iloa le upu ale atua, ma kongkongi, le anga whaia, fōringa o kākou. Isea, le anga paule o le openga, e tau ele taua. O isi amas umanga ka o kusi o Efeso, are defensive. This one is the only offensive weapon. Ngā le upu lava le atua e ke oso wha i ele whili. O isi ama uma e pui ai oe, e leo ai oe. E le malo se kaua i le kaunga o le leo. E le malo se taua i ngā le defend. No, you need to attack. You need to offend. E offend lea i lea fionga pa ia a le atua. E le i tali tonu le au so, ua Toetu mai Yesu. Pa whenga uloa, ale moli mau mai e le fionga pa ia ale tu. Think of this, 3 years, tolu tau sanga o whewa i mai Yesu. Tolu tau sanga o whaalongolongo ia o onga Yesu. A ke le lopula e umi ngau lai, le mau i kalawa mai, ngā o ia Peteru mai Ioane. Ile malu. Longo inga, there was a room, ngā iei le awa noa ea o onga i le whenga inkuai. Ai even le ngā wangoa, ngā o onga i le whenga inkuai, la tau tele i loa lava. Pol mea whenga whaalongo, ai le malamalama, penga malamalama foi, ai le talia, penga kalia foi, ai le aise manatu mamafa, ai sea, le ua o le keimi whātaunu uina ai le aise singa karikongu. E le se kala kaunga ai, ma mei kala maareko mai, o i lato foi, ua lato whaalongo, o le lato ngā e whakakau le sifululua lea, e whakakau so o Yesu. Kemi lea lau su kasi, whamelo lai. Lato whaalongo i le tala ua soifua o ia, ma ua i loa o ia e ia, o lesi ia ngai ngā whakakau ia Maria. Mai Maria, ngā uva ai ua le eise Yesu. A whamelo kala mei, e le i tali tonu wai i lato. A whapela ngā kupule kemi leo so, la whawhewhea ngā e sao. Menga mo mia ilo whaalongo pea, mai paulo, e tupu le whātua, ele taulongo longo, e whamele inkia, o le tina, o le haoina, o le whaiwhai so. The mother of learning is repetition. Don't be fooled by your memory. Don't be fooled by your conception. Why? Because you never know it at one go. You need to hear and hear it again, continues to hear, then you just learn it. E ui le tele, o sources, o lo kauma iai, le Toetu o Yesu, a ele i karikongu la vale au so. A o ina le whenga kuai, ma futa mai Yesu, matter of fact, ele a kose vai yaso. Whakau mangei ang whaku Yesu, o au ke alu ke oki, kangumia, koe ku le aso kolu, a leo koe ku mai, even Mary was there. You know, Mary, but let me change your mindset now. A fasa moa, fasa makau, lo ma fau, ka ingo ya Maria. Even Mary that was there, she did not believe. But ngā alu ma mea manongi, ele I alu expect to see Jesus resurrected. Ngā alu e koe whamangongi a kili, le anga lau oki. Wakolu aso karunga oki. Even lau li ia, a kilo le mea ke, pau lava le mea kau kasi, le mea sa o Mary I, o le mea ngai whai upu longa lua, whai mai, o na momoe lea o ia. A se ame o momoe, walaku wa le se Yesu. No expectation.
Le ai se manatu, le ai se ma, e ui lava kere fia o nganga o, e lei ma se singa mangkua kala Yesu, lei ma se singa la ngonga, mai loa, ma malama i perfekanga, ale whenga tua ia, e oki o ia, kolu aso, koe ku mai, lei loa ma se ngā mea. What is the lesson for us? We can know, we can learn, we can understand, but it's so hard for us to leave our doctrine. It's so hard for us to leave our truth. I know soteriology, I know justification, I know pneumatology, I know eschatology, and all other logy, and yet we fail to live. Whaingo whia ngā o ngam kāpsusili, ai whainga kā ngā o lai. Kolu kausanga, o whaalongo le whaiaonga, ai le tali tonu. I lona whataunuina o ana waloanga. Aso o le whamanatuina, o le Toetu e Yesu. Pero on fak, e ui la walalo le fia amalia le kat kongu, anga kau maua singa kau mangu alofa, i le whaupulonga lua whai mai, o na mamoe ai lea ua alu. E le isavali. E le i koe ka whao mai isi si mea ngā whaalawe lawe i nai. E lo ka ua i po whio kia ai ai, ia mea manongi po keu ngā lua kumanga ia. Ala mea o tupu, o momoe le o ia ua alu ia Simona Peteru ma le tasi soo sa alofaina e Yesu. And for your knowledge, that soo ele alofaina e Yesu o yoange ele kusia kala lea, because he's a humble man, he don't want to mention his name. And every time he talk about him, he referred to him as ole soo ngā alofaina e Yesu pe mai ole isi soo, but that's referred to him. Ole mea fo ke fia ai, ole sa o kangaka ngā alu ai. Ia Maria. Whai mai ngā ka moe. Wa ai wa Toetu Yesu ka moe. Tātou whamagakupea, whamagakupea, le kausanga, ma le kausanga, sili, o e ka moe. Kira whakawhape kia ke koling ka moe. O le winga, the concept here is, o e moli mau. Wa e lo o Toetu Yesu, o yeise naunga. Is there an inclination? Is there a keenness for you to go and tell that this Christ that once got killed, now resurrected? It's worthy a celebration. E kakau i ele tatou paki, e kakau i ele tatou whamanatu, le fia. Ma patipatia. E sea, o Toetu Yesu. E sea me kaua, me karapolo, anga le Toetu nge Yesu. Whaia fua, lo tatou au onanga. Ngā alu Maria e ave mea manongi. Fo i mai, koe anu. O e mei kausa mei, whaalua ngā alu Maria. Sprint mai o, ko sprint aku i o. Sa el coach ele singu unga, ele se coach makongu e legi. Ngango coach mai, ia sprint ai ala ele va penga. Sprint mai o ko sprint aku i o. A ko sa for kala i. Fai mai. Fai upo e tolu. O no watu leo Peteru ma le tasi so. Wala watu i le tunga mau. Look at verse 4. Mai, the two were running together. Ua tau fetuli I la ua uma. O le ala mea ka moe maalia, ka moe ko lua lea, o le mea kamai, o le naunga. You cannot wait. You know, that's happened to us when you get something new, when you get a good news, when you get something worthy of declaration. O lea, I ke le koe ngofo le lei. Ka kula... O aso ngai ua whaingofia ngā whakaape kala. Whaingofia ngā whasalalau I news. We have the Facebook, we have the YouTube, we have the Instagram, we have all sorts of social media apps. And even le ngā mea wa kele awa ngoi a kākou, e le I mawhai lawa tātou o ngā whaiel momo e lea. O fisili, e ale tala lea, is it worth of your momoe? Afape ele worth le kala le ila momoe. Nothing of those things ngake momoe is worthy. O
o le ainga le kae au, momoe. O le kae lenga le sami, momoe. O le ngaluenga fou, o fai ngaluenga ai, momoe. O le ngaluenga lau ka. Tell others, share, post. A se mea kasi le upo le tua, pe ke mangu i lau Facebook. A se mea tasi le upo le tua, pe e maka ngā ai lau channel. O le mea lewhea kui, ka moe maalia, ka moe ionge, ka moe pekelu. O le kemilea, wa laka le ongos fulukau sanga o pekelu. O ia ka o le ulu makua, o le kai o lau apostolo. Ele manatu pekelu longa makua, ele mangaku longa mamalu, ele mangaku o ia o fai aku ia Yesu, fai o makai o kako vahenga lea, le whakso, he was the head boy ko lisia Yesu. Ele ke pekelu ngā mea, ngā momo e se i fia vaai pe moni. O le tala e tatau iai le naunga, o le kala e kaunga fai kakala o maikanga kauma. O vai e mo fai kala, i le kala li lei, moni. Sara mo, i le kope o vai fai kala, i kala ele ola i sesi. Paulo le kala e kaunga vave ei, i le ngaka i kako o vai, au tatu fufonga, i sea, le anga o le kala i ele mana. Al kele o kala e vave kako vai, ma vave kako fonga, nga o le oki, nga o le misa, nga le vave ai, nga le wha maina, ma le wha alumaina. Pau ale o le kala ola. Le kala len kamo e maalia, kamo e maioange, kamo e mpekero. A ke role si meang tupuinga. Fai mai, look with me, skip to verse 13. Mai, wala fai mai a te ia, funae se ale mea e te tangi ai. Kangi Maria. Kangi, kero men kangi e Maria. Kangi Maria, leanga ngakele i loa, ngakele i karkongu, e Toetu Yesu. Whamai kangi i kaukala Maria, po o aiwa a vea lo o li. A whape o oe, but he was talking to Jesus. A whape o oe ngā vea lo o li. Whamor mo le kau mele mea lai ai, so o walu e ave ia te ia. Lo i maka mai mau, o le o lenga mai mau, e sea, misi la makanga, se la makanga, le iloa, le karkongu, le malamalama, le whātua ia fionga a le tua. Wawad ke leo le meso kākou, pea le iloa fionga a le tua. Ke kangi fua, ko ulu fua o roi maka, ke kangi lea o ngā, ke ofa lea o ngā, whango le ofa, ka umai po feo iai, so walu e ave, ma ngai le ofa ai se le ofa se le iloa le ai se fatutua le falongo le mana tunatu ia fionga le ali fa ke su ko lu aso o ko ku ale o la ku sue king ok ang fa pe na mana tua la ku lo vai o le ai se a maka i ngal pa ki asia o le ai se Yesu tu nga mau sa o kala Yesu e ko ku la se ton lei mase singa kaula vea le mafau le ngamia. Wanga ole fango ngoa, wanga ole fefe, wanga ole popole. Yen mela lea, famailo kala hangil. Funai se ale mea e te tangi ai. Ko sa Yesu funai same thing. Se ale mea e te tangi ai. I'll kind of paraphrase according to my own tiny reasoning. Sio kamai fai ai. Kusa wo fia fai ako range ia kangi e kere karkong. So afa ku Yesu ia wala ia ngal ko le falongo. Kang for me tangi ole lofa, of course. Biele li kangi le lofa. Ai valea. It's say, ele iloa, ele talitonu ile upu a Yesu. Ale so le ko ku a Yesu. Ale ku kangi fa vau, se le fa vau nga, sa kala ka ko sa mo, se le o kinga ke o ki ai. Nga ke kangi ai. Le kangi, or kangi le oki. Ale ko oki Yesu. You know, many times we're still mourning. Imea ele kakau e kako. Imea le oto iai. Alur kako kemi, kako mamai, kako ngungungu, kako kukula, kako olu.
ele kako popole i mea, ele he o stato kantu, i mea wa uma ngā fofo Yesu. Mea wa uma ngā whāwasenga ele tua mo tātou. O uma tātou Yesu, a tangi Maria, o le kangi le, e te tau le oti. A leo ko Yesu, a le kangi a. Ese a, le loa fionga a le tua. We vai mele fa koe, po fe fai nga e tātou au nanga mga whenka ko o langa, e vaito lava le loa le leie o e fionga a le tua. And when you know it, you need to believe it. Le e masesi o la woli ia. Het poe le aunga Yesu, o le assistant, het poe, tipiti het poe, o whawhinga nga iai, o isi kameki aunga o mo le aunga Yesu, le e masesi nga karikong. O le lak whakua ki oe, a whapenga iai le awa noanga le karikong, o i kākai ma masalo salo, whawhea ngai sao. O le ala fufo, whaalongo pea, iai loa, ma tali tonu, ma ola ilo tātou tali tununga. Whaupas fuma le 5. I'll be quick. Mai. O whetala i atu Yesu i ate ia funae se ale me e te tangi ai. O ai e te sa ilia. A o le whawhine, whate ia o le leo ia o le whanua. Ua whai mai ate ia le ali ie. A whai wa e ave ese i ate ia. Tau mai ia i ate au po whele mea o e tuina ai o ia. O na o ave ese lea o ia. Ma ngai le ofa. O le ofa e atangi ai le alofa. O le ofa e atangi ai le kea ia Yesu. A ke iloa. Pengo whaku. Ka ingo inga. Ele iloa. Ele e se ofa pa pea penga pe iloa Maria. Ua Toetu Yesu. No, ele e se substitute o lo iloa ma lo talitonu I fola folanga alo tātou ali. Pengo whaku. E loto, e fina ngalo le atua, ilea. I leo si tai, ai leo le taulanga. O le soso aku maria, malanga kaulanga, malanga luenga le lei, o le so e Yesu, e ave. Ai leo ka Yesu Yesu, o leo Toetu Yesu. E whaoringa mai, o whai mai Yesu. Okay, Maria, ku o mea le leinga. And you know, that's the a nature with our service of God. That's dishonoring God. A whakamangongi au me whaile atua, I ngā ue whaalongolongo mo mua, I le tala le atua, whaalongolar kala le atua, li tintangata le whai pusfuma le fitu. Mai ua whetala I atu Yesu ia te ia, aua te tango mai a te aua wau tele I alua e lo tama. Listen to this. A ia e alu I o so. Ma whai atu ia I lato o te alua e lo tama. Ma lo o tō tama. O lo o tua. Ma lo o tō tua. Verse 18 wha mai. Ua aluatu Maria le makatala. Ma ngaia. Ile a maka I mea ma ngaia Maria. Lea, o stai. Whaklo Yesu e alu loa. A mo loi loa o le whaalua ele I o kamsanga Maria. Nga sprint mua, chak, mai nga ia sprint mai o angen pe kelu. Ko sprint longa lua lo I. Whaftai ele I whaonga ina. Ele a wali ia. Lo lato le iloa o le fionga le li. Whaftai le I whaonga ngā e ui lava ele iloa. Nanga le whai meka kuspa ia, mai le keimi lea e le iloa tusi. Mai ngā laku I o ange vaai tutonu o le tunga mau, ngā laku pi o ange paka I whawhalak pe kelu o le sao kong. Ngā laku o le I o ange koe vaai whale lei pe o le vaai pe kelu. Whamelo ka kuspa ia, o na tali tonu ai lea o ia. See? The writer of the book of John and the 3 epistles and the book of Revelation, ale talton. Whako akali kongu I, ale kelo kako kalas kamo koma, il fe mese longa vai whako akali kong, a even lau lia, anga le vai ele kat kong. Le lau vai lo, whako akali kong, melo la ia o kala I o ange lava lea.
whai mai, o ngol keimi lea, la tau te le ilo le scripture. 3 years with the writer of the scripture, and the whole life of learning the scripture, and still not knowing the scripture. Lea lai whai amau whai ake ae, ama pelang kupula o lilia, how much more e kakau e tātou na matua i alu matino lo tātou tau mawhai, tātou te loa le fionga a le tua. E sa me ka au ai, le anga kau ke kangi vale ai, le leo ka, tangi au ngoa ma se le kangi. Se kaulanga, se le au nanga, le sawa ka ko me whai, pe a tātou lei loa tonu le fina ngalo lo tātou ali. Ke le kaimi ua matua kukusa le ai lava kako ma le uso o ia. Ti ngau na tātou whaalongo a tātou te le iloa. Ti ngau na tātou whaalongo a tātou te le talitonua. Nā tūra ngā whakako kako. Ai ei le me mwhainga whai, o lea, mai polo e tupul whatua tua le taulongolongo, le ngol kala, kako whaalongo pēa. A o ina pēa e tātou. O whaalongo mai se si whape. Whapea uia o le sao o le Toetu. But we cannot ignore this elephant in the room. So much to learn when we see. O le tala o le Toetu mai o Yesu, au mea ia ngā kupu ai, whele, lai tu tonu o le fionga pa ia a le atua. E taunga tāle lo tungalo, ma le se o le iloa. Larang kaungka. Olon taunu unga lea, tātou te whetangi si ai, i le keimea kakau e unga kako kari e. Tātou te fia ai, le teimea te tau e ono tātou whaavau ma whaano no manu. Tātou te whai ai mea e leo whaataua ina. E leo whaatonua tātou e whai. Ai ua le whai e tātou mea, lai whai mai le atua e whai. Peo Maria, maso o nei e tō lua. Vanga longa lua, o lesi mea moni lea lo vaia i le tala lea o Toetu mai Yesu. O lea, e sau Yesu i ona tangata. He comes to his people. E alu Yesu i ona tangata, e sau Yesu i ona tangata, in spite o le lava, in spite o le whatuatua, in spite o le talitonu, o le masalo ma le iloa. Ma le ola e tusa i o ana fionga, he came to his people. O se mea mātango fie lea mea i winga o le tātoli. O le se mea pikusinga maa ngaia, e le whātali Yesu se i a koa. Ana whai mai sa iai so o i a mai au toma e le iai. E le whakari Yesu se i longa e sau koma, nga saula ia lea. Aya, as long as e uska ia langa polo inga whai mai, ua whapoto la ulia, whai kalkus paiol, kalanga whai mai, ua whapoto i la tau. Mea nga whai mai kala Yesu a le maliu, whai mai, o le mea Yesu tō lua peto tolu ilo ngoa, o te iai whatasi mai la tau. So, if the reason of our gathering is Christ, the assurance of his presence is guaranteed. A whapea le mafuanga o kako poko, ma kako mai whatasi whapea o Yesu, who cares what people think. But we have the assurance of his presence. Matter of fact, pau lava leo le mea tātou te mauti noa ai le iai o Yesu. O lea, pea tātou mai whakasi onga o ia. E mawhaia ngā alu le ako se kaukala nganga ese, ma se pero whekanga angisi, a ele o iai le atua isea, o le mafuanga ngai o mai, ele i o mai ona o keriso. Lelo kako i, whai mai ua iai whakasi lau li ia, ai ke ia le tū o Yesu. O le principle ngai ngā, a poto tangata o le atua, e mauti noa la valona awai. A fika la iei le whai upunga e se fulu. Whai mai, ua o, mai ona o ai lea o ia so o i o la ua ainga. Kai au ngai kupu mea ngā. Au le whaatasinga le whai i. E whai posifuma le iwa, whai mai, ua o i lea fiafi. That same day.
O inga foi mai lau o ia pe kelu mai onge fai lo markala inga. Okay. O le iwa kai aur kakulu. And guess what? E afa ele valua levanga I le vai ngai. Levanga I ia ofisa o Lorraine o Efeso. Why? Because they heard John and Peter. Ai fito ai ma to silia mai yeni. Femei ua ho ile afiafi o le olua yaso lea o le vai sa pati ua puni tia fai totoa o le mea na poto ai le au so. Ai se a ona o le fefefe ia iutaia. O le upu ngā puni tia I ngā o se upu malosi gele. And you know, ia fale o isala, o kele o isala elu atu sai ma wha maunga, ele kasi se fai koa. E o ngoi luma lesi, kua lesi, au kafa lesi, e lunga lesi. A whai mai, o tapu nia uma ngā fai kokoa uma. O isi translation whai mai, all the doors being locked, or doors were shut. Ale upu whaavaiang kusel kuspaia, means there is no way those doors will be open, for whatever reason. And you know why they were shut? You know why they were locked? Because of fear. O le fefe filio le tala lei. Fefe filio Yesu. Fefe tangata na wha tau loa Yesu. Oise a le fefe. Oise a le popole. Oise a le palaai. And you know the brighter side of things I can see here. In spite, e ui le ngā whai kokoa loka. E ui le ngā whai kokoa kapungi. E ui le ngā le tal tonu mal fefe. Ngā fio mai Yesu I ona tangata. That's the picture of us, the church today. O lo fefe, o lo palaai, o lo le mautinoa, e ka pungi uma e lava o whai tutoa. A whawhetai a Yesu, e le mawhai e se whai koanga ka o fia. Ma met kalalei, wa ka pungi whai kokoa, e kei le tua Yesu in their midst. Your fear can become doors. Your lack of commitment can be doors. But whatever kind of doors, Christ has the ability to just break down or just dwell in your midst in spite of those closed doors. E ui lawang ka pungi whai koa, a whai mai, e lei mawhai ai ona a vesea Yesu. O le leang, let me tell you leang al mea leo palaai. O le leang al mea leo palaai, e le ngakanga e ka pungia whai koa, e vai o e maufili, pui o e maufili, o e ka pungia whai tutoa, e vai o e malo wali. Imagine peang wha pesa o Yesu kui whai koa. Le aise avangoa, e kakala e lauri e whai koa. You know why Jesus didn't do that? Because he knew these guys would not open the door. So he has to be divinely enter in their midst. Paula vanga ole ala e mwhai o ngā o mai Yesu I kukongo kākou ma tatou mawhtanga le tele o teimi ole a o le sau wha malosi. Asea, wa kumu kākou le pala ai, kumu kākou le masau salo, kumu kākou le mauti noa. And he has to force himself in our midst. Natural arka ko pala ai. Put yourself in this story. Yo ese se ale va ai o kalaku ngafi nga va ai e le mata ita ma le sawa ka le mata nga le matu ia o le fasi o kinga nga fasi yoki lo tato lo lato wali. Lo lato tai le nga fa moe ma fa lango ia e sau e osir ko ilalo o sala elu le va ma Roma ma malo le tunu. E sau e eser ko nga osi nga malo nga sau e osi ai. E osi mai lalo, e osi mai wha mata ngā inga, e osi mai I le oti mai le wha luma ina I lunga o le sātauru. Ke ro mea leo le whiwhi. E pepe mai a mau maso, leo ngā kala, e le mawhai a oinkomi ngoi, pe e o maso wha le tino, pe e o maso wha le anganga. Pe e maso lo kingo, pe e maso lo mafau. Leo ngā kala, you cannot think, you cannot reason. Your fear numb your whole being. Not just your body, but your reasoning. Lo mafau fau.
E ke mafau koe se me ke mafau. Sau lo kala wale mangu Yesu. Ai sea, o tumu oe i le fefe. Tumu oe i le palaai. That's what happened to these people. O nga Sau Maria fai ei, lewe mai Yesu e sau. Mai Yesu lau koe ku. No one was ready. No one prepared. Why? O ka waso mea i le fefe. Kala le masang ka ko, which is, it's biblical for me. Ole palaai ole. Ya, ai lo e teunga. Mea nga Sau a Yesu, a whai kau, ole upu mua lava Yesu mai, peace be with you. Laronga, ia te o tau le file mu. Ai whasa mua ko i ngā wawhai mai, ia te o tau le manuia. A koe viu mai sisi mea, whai mai, se loko kekele ia. Ma whana ia, lava ia ngā pala ai. You know, when God's people assemble, God come in their midst. Ai a Sau la le atua, e lema whai lava se mea, ona tau fia. E lema whai koko o le tātou wā lea. E lema whai tuto o le tātou mativa ma le ausange ma le tango lima. E lema whai le vai le mautinoa. E lema whai kokoa o le inosia, amusia ma le whaalumaina o sauaina ma le puapua ngātia. None of those doors will stop Christ from dwelling in our midst. Because we are His church. Leise me ka o fia le au wai mai o Yesu. Pe a tātou whātastasi. Mea ngā e mo'omi ai lo tātou whātastasi pea. It's not an optional matter. It's mandatory in the scripture. O lo matua whātonu wina i tātou te mafuta whātasi. Pēnō ele a whāinga i ka ngā kalawhenga luenga ma ka kalai mamai. A oe lea, ele aisa me whaera sa, a ke le alu le loko. Pe ke le alu mafutanga, pe ke le mafuta mai si kerisiano. Let me paraphrase that. Well, ele sili aku oe lo le tua. E sili aku oe lo polo inga le tua. E ke fiu e whavasenga ma reconcile lo le loku i se mafu ang kakau. That's your reason. O sili aku me te mana o ai lo le atua nga whakauinga oe pe ngako vai last week nga redeeminga oe. So, what is your reason? Nothing. Same excuse le whai ka kama tō mai. O le si me tā ua i pe ngā whai at ki ngā ngale iai koma. Ki ngā o lau le ko iai yuta. Ai ngā Sau a Yesu. No whai akso o lava. Po o te iai, po te le iai, e alu lava le lotu a le tua. We have so many preachers and teachers in our church. And the best thing is, when we come together because of Him, we guarantee, we are assured of His presence here with us. Pau lava ngā o le tangata a iai wa mawhai a le iai e whai e fua mea uma oi, ngā o le atua. Kusapo ke le iai, e whai lava, a le iai lo le atua, whai e fua kako mea umara. Mea longa tolu, o le tāu o le au wai le mafutanga, whai pua lua sifuru ma le whaa. Mai ao toma, o le tasi o le toa sifuru ma le toa lua, e le kau fua mea ngā. Langa foi, o lai loa, sa ka kaunga iai au o le iai. Mea whai mai, e le whai mai, ngā toma umai lo ngā mai, ao toma, o se tasi sifuru ma le lua, o lai longa le tala, sa ka kaunga iai i. E le o taua i le mafuanga o le iai o toma. Paul me le kau i, o winga o le kangaka e le iai le mafutanga. O a winga, e masalo salo. Fiu lau lea whai aku, ua mako wā ai ai e sunko e ku, senga mako wā ai lima, mako wā ai le i ku. A mai ka la kuma, ke le kai au kat kongu, se i longa lava ke wā ai. That's the attitude of any absentees. You'll never believe. E alu e kai me oiska mai ki aonga, se me whai aonga o le LCM e calculate ele. You never listen. Why? Langa whai le o whai aonga whai ki aonga. A ser ka lavi mai, e sao. Because you were not there. You missed the chance to be a first-hand receiver of God's blessing.
E mo ila valang ko kat ko mulmuli. Awa misila vanoa, it's a privilege, it's a blessing to learn together. E whaingo whienga e a onga, pe a tato wa onga whatas. Me nganga ke le lang confession of whai. Whai mai, my Lord, my God. Why? Loa le ko maua ke le whare ko. He missed the presence of the Lord. Verse 19. He missed the power of the Lord. He missed the peace of the Lord. He missed the praises of the Lord. He missed the promotions of the Lord. He missed the provisions of the Lord. Mea manganga missy firsthand. Why? Because he wasn't there. For whatever reason, for whatever excuse, like I used to say, no excuse is an excusable excuse. So se alo whanga lava, o le pa'u lai awhi ai, ia le loto lotoi o pepelo. Lukam whewhasa moa ku ia le saying whaparang. So se alo whanga lava is just as keen. Lai ka vai, ia le whapukunga o pepelo, lai kong, whatever excuse langa whai e tōmai. Saka kaunga I o. Whai mailo nā li, whai mailo nā tai e o. Poko le si vaenga ele iai. O le meso so ia o le le tel tonu. E whaftai na muli ane I le mana whaito o tasi le tua ngkar kongo. Ele whaingo whio na tal tonu. E koe alu ele kaimi. E koe kau whakar kongo, koe kau whamakala. O tomala whanau le tua, o le whataita inga le leia lea, o le mea o leanga, o le tia ia unga. Toma o le whataita inga le leilea, mo meo o le tangata e le alu le whatasinga a tangata o le tua. A whape e mawhai o ngā sau ia whenuti matua. Sa maua I mai o le tino. O le ale excuse a ka kounga e, manlosi vai e lua. Fit, a le sau le lutu. No excuse. And if you have any, ia peonga whak, it's just as keen. E uwhiwhiai, ia le whaputunga o pepelo. Church attendance is not an optional. It's commanded from the Lord. When you miss a service, you miss an opportunity that may not present itself again. Ele ko iai sisi aso iwa o le masinga e wha o le luas fululua kon. Only today. Miss today, you'll never see it again. Tā ua lo tātou mana tunatu ia na whionga whanau le tua. Ia vea le nei whamanatunga o le nei Toetu. Ma taimi tātou te toe mafo whāua e le tātou savalinga. Personally, oe lava ia, o au ia. Tātou te iloa ai e le te tau ona tu ua lo tātou mafuta whaatasi. Tātou te iloa ai e tā ua lo tātou mana tunatu i ana whionga. Aua le tu mama ina, lea o ina o ana whionga. Ia tātou iloa, ma te whatu, ma tali tonu ai. Ma ia tātou iloa, e iailo tātou ali, I teimi uma tātou te whaatasi ai. He is here. He is listening. He is watching. He is seeing what is in your heart. I read verse 29, then we call it a day. Whai mai, ua whetala I atu Iesu I a te ia. Tō mai ua e talitonu, a wā ua ewa ai mai a tea. Amu ia o e lewa ai mai, a talitonu mai pea. We are more blessed. Sili atu tātou manuia ngai lo toma. I say, we didn't see Christ in this physical body, and yet we believe. A vele nei Toetu ma whamanatunga e tātou whanau le tua. Tātou te sanga whawhatai e mavi I alona alofa. A vele nei Lesona na tātou whatau ma whaalongo ai. E whai malu I tau, whai ma whaasino ala I tātou. Ile nei aso Toetu o tātou iei. Whamanuia le tua lo fina ngalo e tusai mana whionga.